Voin hi March ni somni pasari kumsang ni somni pali nilai ni ani a in zawain chi baile vekule accident motorin suhlum pal nimini somni paruk thathum kumsang ni somni pali khan new mamit lungsir veng mamit atanga thu kan chia danin pularin sanga pautu Mizoram Rural Bank mamta athok fanolal Hriatkimi pautu kumlimi chu West Phaileng SDOPWD motor bolero in new mamita tlaidar thumle minute somnga khan asuhluma Hriatkimi hi kumlimi ni in nimina vacation Bible school no pang in khoma akal holam ni in thudon na chuana soye arwang hi apuya XVCP new mamit ina dani a la Hriatkimi hi mamit hospital a postmortem ani nuin voina voiliam ani ang khati zong khatun din huna chanchin kan Atei ani e vanduaina tokte kan leinatin kan khongai tak zeta thlamuang takin chol sila ti chuana kal santak achung kwale ule nautelal pan thlamuanin ompuimol ro se tonglui fin tu thian fai Save the Riparian Paul ti chuan nimin March ni somni parukum sang ni somni palia tangkhan tlonglui fin tu luite then fai na tlang anneya he project a hian tlonglui fin tu lui pani serlui ele tui kwa lui ba ka serlui in tlong afin na tanga sai rang kai thleng then fai na hi tho tumani a ni somni emo a IRA tho turarwa man ani amun hi endik lok to ni in anna tho dan tur chu hetiang hian duan ani mission veng lui kora tanga tlong ama saberin model veng le mission veng thlang in rina lui kora chukin heta tang hian frontline workers ten na thoktanin bollo anchar khoma phurchwa ngal ani motorin SWMC tuirial panpui ani helai mun atang hian chukthale zelin zo tui in tlak mun mission veng thlan mo zona bollo te hi chop chhuale ani nga motora phur ani lenga zo tui in tlak atangin vailuile sakhisi in rina chukin henglai in kar bollo te hi chop chhuale a motora phurle turarwa man ngalani helai mun atang hian ngaltan zawa chukin ngaltan zawa hian bollo chu chek khola purchwale turani ngaltan zaw tanga chukin serlui e an chuklenga bollo te chu serlui tanga phurle turani serlui e ponale tlongin kar hi atroplea helai bollo charkhom chu tim ten thiar chuak le in SWMC muna paitura phurliam turani hena an tho chung zong hian management team te chuan lo vilin bollo paina tur motor an lo ruwa mananga chumai ba ka luidunga bollo an chek khom te thiar chuak tur lo ruain pol ang emo mimal ang emoa in lo turan lo ruwa mandon ani frontline workers ten medical treatment an mamoni chuan medical team te an chivat zelang documentation team te chuan heng na tho the uluk takin an lo vil bukang Aizol Municipal Corporation Mayor Lalrin enga sailoin flag off in Aizol bolho boipui omzia soin veng chung bolho enkol na konga tranla deu turle bolho supply ti tlempoi mo zia te asoibok dry day puan ani Election Commission of India ka ishwainare Rule 5 of the Mizoram Liquor Prohibition Rules 2022 in thunei na pe kangin Commissioner of Excise and Narcotics Government of Mizoram chuan dry day apuang Excise Commissioner hian Lok Sabha in thlan puilo omtura in thlanna dikle fel fai ne ani theina turin vote thlak ni April ni sompakwa kumsang ni somni pali aya darkar somli pariatama April ni sompasare kumsang ni somni pali tlaidar nga tanga vote thak ni April ni sompakwa kumsang ni somni pali tlaidar nga thengle vote chiar ni June ni kumsang ni somni pali ate Mizoram puma dry day apuang heng dry day puan ani chung hian Mizoram chunga military canteen atanga zushal lele ba ka zuin khaptlatani MJA khompui mang Nimin Khan Mizoram Journalist Association MJA General Conference nei ni in President Thara Silal Rambuat Saya Anthlang MJA khompui hi INPR auditorium nei ni in chomalam hunchu INPR Additional Secretary Betsy Zothan Pari Sailoin khwalian ni in aman puya chunu lama shwai tu thar thlanna le ro relin khom an nei
kumsang ni somni palia tanga kumsang ni somni paruk chunga presidenta silal rambuat saya anthanga vice presidenta silal matswanale treasurer larin moya sailo te anthanga executive tormi som pakhatan thangbok in thanhi Mizoram Information Service Association misaten anbuai pui ani Central Waimele Kaushan Chalai Pol Shang Shwai Tute Ruilau Chungchanga Anin Kom Nimin Thole ni somni paruk thathum kumsang ni somni pali chonu khan Central Waime Committee Room Central Waime Shwai Tutele Mizoram Kaushan Shanga Chalai Pol Shwai Tute Ruilau le akai noi chungchanga anin koma inkom hona hi bulal machwana president Central Waime in akai shwai Professor Malsom Liana, General Secretary Central Waime soihon na hun mangin ruilau le akai noi chungchanga Waime malak na le tondin muna ruilau in bu khwardan te thalai te din mun le thalai polten ma kan lak theidan turte asoya hemizo a hian soiho na hun man ani ruilau le akai noi chungchang kaushan thalai pol sang ten soiho ni nu hian meeting chuan ruilau do turin Central Waime kai shwaya Coordination Committee din ni se member tan kaushan thalai pol tin ayo pani cheuruat anrem ti a he Coordination Committee hian harm reduction le supply reduction lama theitop chain ma ala thinang inkom hona hian kaushan thalai pol sang Central KGP Aizol area GKP Coordination General PYD Mizoram UPC SDA Youth Federation Territorial Salvation Army Youth LIKBK TP Aizol Diocese Chalai Pol ECM Chalai Pol atangin shwai tu somthum parukan kala Central Waime atangin somni vel an telbok Myanmar ralte te thonlet lo turin Manipur sarkar ngen Burma Refugees Committee BRC chuan pathiani khan thu chhuah siamin Manipur sarkar in Myanmar atanga ralte te thonlet atumna chu ngai to thale tura andu thon tar langa Manipur sarkar hian an state Myanmar mi somsari pasari omte chu sepai sarkar en kol turin thonlet le atumani BRC hian Myanmar mi le sa te chu anma ni du thoni lo chuan anram lama thon kir ni lo se andu thon soya Myanmar sarkar in anram thalai te sipai tan ngai na dan asiam tharwanga anram tlan chiat san tam tak anom thu soin Myanmar thon let le anni chuan ti luina sipaya tantir anni tur thon soi talbok hemirwal hian Myanmar ral tlante foreign detention center atanga chhuah zalen anni wangin BRC chuan Manipur sarkar ne na lom thu shil thung BRC chuan Myanmar ral tlante detention center atanga chhuah zalen anni nuwa Indo Myanmar ramria leilok phal sakturin Manipur sarkar chu angena Boruak azia omvele Myanmar lama himtakan ho theinan ramria leilok chu raltante chuan an mamo thua soyani Manipur sarkar ne na yan Myanmar mi le sa te chu him ri turin an nge na anram lama thon kirle anni chuan sipai sarkarin ram chunga indo na thleng meka raltlan thon kirte chu ral matonga an manglui don ti soin an sahimna tan ral tante chu thon kir lo sham turin Manipur sarkar chu ange nani Manipur sarkar in ral tlan thon let antum mi somsari pasari zinga hian meichia somnga pakhatle no pangpanga an oma danlova India rama Imphal detention center da anni thunei to te chinchia danin ni kumme ni thuma tanga February ni somni pasari kumsang ni somni pali thlengkhan Myanmar mi sangruk zasari somli paruk chuan India ram anon lu to a hengzinga zani somnga pakwa chu anni na chinchia sakani nuwa anram lama thon kirle anni to Tripura a thlipuin chiana na setak athlen Tripura chu thlipuin anwai wangin state chungmun shanga chiana tamtak athlenga Disaster Management Authority na tarlandanin chenne in sangli zathum somli panga chuang chu thlite wanghiana chia a hengzinga chenne in somni pathum chu lwa le tur om tolawa lak boni in adang zani som panga chu na satakina chebok district shang zinga South Tripura le Sepahi Jala district chu thlipui twar na ber anni a heng district pani ba ka yan district dang Unakoti district Dalai district West district Khawai le Gomati district a te po thlipui hian chian na athlen ve bukani chenein ba ka thlipui hian thirban engamozat state chungmun shanga alen thluboka muntam taka eng chit tora omlo phani kolpe thane le tora siam thatna tho chu ruasur na sign ati boy thu thunei to te chuan an soi sangaman tu pali Dalai district khwam chungami te chu
Dumbo reservera sangha an man lain an tom him na mun chu thlipui na la a an zawain nun na an chan pha ani tui kwa chunga tangin an jinga pathum ruang hi chan chhuah na thok tu ten an la chuak to a midang pakhat ruang e ro zon mek alani state disaster management program an ho tu pakhat chuan state disaster management fund SDMF atangin thlipui wanga chiat tok chung kwa ti chu zang na dom na pek an ni thole pathiani tlai thleng khan cheng noi khat chuang sem chhu ani to thu soya revenue department chuan thlipuin in le lawati chiat hlut dan an te na tangin zang na dom na chu pek chhuah alani zel don ni in an soibok Israel Gaza war Ramadan laya in kahai puanan iwena resolution pulot Gaza Strip Israel Hamas te indona thleng meka Muslim thlaser Ramadan hun laya in kahai puanani theinan United Nations Security Council UNSC nimin khan resolution putlu le ni a indona twar mek tu Gaza a civil mi te tana chomdol na tamjok thonlu ani theinan in kahai puan hi atul tol he nia soi ani heti la yan karliam ta zir top nia US in Gaza a in kahai puanani theina tora UNSC resolution aputlu chu Russia le China chuan an vito mangin an lo hnol sakto ani US ya nimina resolution putlu hian US Egypt le Qatar kai hruaina a in biakna nei mek ati chuanop theinia an soiwangin a vito manga alo hnol ve mai arinom lebok resolution hi UNSC telram som intiam rwalin an putlu ania Russia le China ba ka Arab group Arab ram somni pani intel khom chuan resolution hi putlu turin an thlo pani Arab group hian thu chhuah siamin UNSC member ram som panga ti chu thisen chhuana thleng mek ti to pani theinan le nunna tam tak an chan theinan in nungrual tak le thil ti khotlai lawa resolution chu pomvek tura an du thun tar langa in ka hai puana tul hun chu thui tak kan pel to ti in Arab group chuan an soi UNSC a hian Gaza a mishing dikna chanvo ti chiata omek chungchanga resolution pani pomni to ma se in ka hai chungchanga resolution lotero pom ala omlo Ramadan hi April ni kwa thleng man ani dona resolution luthi pom ani poin karni bakin ka hai puan ani don lauti na ni Brazil a ruale thlipui thoka mi somni pangai nunna anchan Brazil a pathiania ruale thlipui na setak thokwangin mi somni pangai nunna anchan to a chanchwa na tho mek ni ma se ruana sazoka la surdon ni in mithiam te chuanan soya Brazil chim chaklang dunga tangkhang te chan chuanan thlo theina le longte tirani a helai mun ba ka hian Rio de Janeiro le Espirito Santo a te chuan ruale thlipui thokwanga nunna chan hi an pun bel meka ruasur na sa wang hian tui alian bukni in thonei tu te chuanan tarlanga Espirito Santo khachaklama mishing singni sanga vel chena Mimosa do sul chuan ruale thlipui thokhi Antoine Sabera Espirito Santo a hian nunna chan mi som pasari an oma thunei to te chuan mi sanga zani zet chu an chene ina tanga mun him lama son chua an ni to thon soibok Brazil President Luis Inacio Lula da Silva chuan khwarel chiana chu sigle sa danglam chakwanga ana satzel thu soin thina thlenga wanga poyati thu soya sarkar chuan mi puite ven him chiatna na sa jok thleng thei ven le achia siam thatna te chaktaka kalpui ngal antum thu soi governor Renato Casa Grande po in chiatna anto me kara chanchwa na thokmek ma se munthen kha chutlo po alahar sat thu soi Nigeria zirlaiza somthum pasari rukbo te chanchwa anni Nigeria zirlaiza somthum pasari rukbo te chhuah anni Nigeria sarkar chuan March ni Saria Kaduna state Kuriga khwatanga silai kengten an rukbo zirlaiza somthum pasari te chu chhuah anni ti asoi sarkar thupuang to Abdul Aziz chuan pathiani khan heng zirlai te him taka chhuah anni thole an risel na din mun po that tho soya heti lai hian media report tam zokin zirlai zani somjat parukle staff member pakhat rukbo nia an soi chu an report dikloni in atarlang Kaduna State Governor Uba Sani chuan National Security Advisor Rahman na anga security operation an nei nuwa zirlai shen be mek te hi chhuah anni ti asoyani zirlai no pangte him taka chanchwa anni theinan banglawa lo tongtrai sakto te chunga lom tho soi ngal bok zirlai rubo tu te hian karliam ta khan an zirlai le staff friend mek te chhuah anni theina torin naira tu kle ding on khat an phota USD
nuai ruk sing riat ani an pek lo chuan ni somni chunga an tha tur thon soya mase Nigeria president bla Tinubu chuan cheng khat po pidon lo ti soin zirlai thi chan chho an ni ta ni Nigeria rama hian arm group hovin zirlai an rukbo hi athleng fowa March ni kwa khan Sokoto state a geban bokkuso khwa a school atangin zirlai sompanga rukbo an ni a March ni sompariat khan Kajuru area tangin mi somriat pasari vel rukbo an ni bok Moscow concert hall be na thi za somthum pasari tling to mi thi te sun na hun man ani Russia sarkar chuan pathiani khan Russia in kum somni chunga be na to rap thak ber Moscow khodai crocus concert hola ISIS firfiakten concert chimakalte an be na a thi te sun na hun an manga ISIS firfiakin crocus concert hall an be na thizat shia thi za somthum pasari an ding to a he hi la pun bel theini in thunei to te chuan an soi liam tor mi za somnga anombok ISIS firfiak be na thi te sun na hun atan hian Russia president Vladimir Putin chuan pathiani kha rampum huap chola apuanga anram flek te choni chanve chung angul chanve a po thak an ni a Putin a chuan firfiakin an be na a nun na chan chung te torpui thole rampumin an torpui tho soya firfiaka chet na kai noya hian silai kap tu mi paliman an ni to ba ka mi som pakhat an sheng mek ni in Putin a chuan a soya poi khoi nai nam noi dang te po chui chwa vek an tum thu soin shem na po pek nge an ni tur thua tar lang ani Myanmar chanchin thar lor khom pathiani khan AI guerrilla force Dona kalam chi te chuan Moon State an basic military training batch 1 an zawa member zongjong te chu thutiam lakna an telvekani Switzerland rama Geneva a chuan committee representing pitong suhluto palai ti chuan international parliament conference voiza somli pasari na le akai noi meeting a antel pathiani khan Ministry of Home Affairs and Immigration NUG chuan Airwadi region atangin Township People's Administration hena office management skill chungchanga training an nei Sagai region a chuan People's Defence Force PDF ti chuan mungzua aido rota junta lir thei pani an beya thukan lak nei na tarlan dan chuan sipai kar pakhat achiani Ministry of Natural Resource and Environmental Conservation NUG chuan thotani khan naruak apuang Ministry of Defence NUG Nwaya number 1 military region Sagai region sipai pasari te chu thlathum chung training pek anni Pali Township People's Administration focal person chuan junta conscription law wanga sipai na thoktura thlan anni awangin tlanchia chung ko pakhat amua afuya sumle pai eitorle thomno apebok Sagai region a chuan kalia tanga local junta police pani ral thuamnen CDF KKG anin pe New Delhi Indian Foreign Minister S Jai Sankar chuan Myanmar Asian Special Envoy Alon ko kiti khuna akoma Myanmar ram chungchanga soipui Thailand Foreign Ministry in Thochania atarlan danin Thai Red Cross Association chuan Myanmar indona ral tlantinena me shota Thai Myanmar Friendship Bridge patni kaltlangin mishing puina pe ni pokoku atanga Chin State le yo area panna konga junta sipai pali captain pakhatilin twal chung PDF ral thuamnen anin pe Yangon region Sanchong Township a chuan junta military service law a puitu te thalak anti chhuaka thudon danin junta administrator then khachu an banga then khachu an tlan chebok Makoi region ESHU a chuan PDF te chuan junta station pali chu arwalin an be ni Rakhai State mungto a chuan Arakan Army AA te chuan khochak lama Yanong bin border camp chu an thunun ta ni Kayang Chong camp le junta sipai kamaya 552 lak tumin be puyan thak bok Pyongthai village ama junta western military headquarters satanga mel thum vela hla a junta sipaile AA te inkara indona na sataka om eastern baguri jan muna chuan march thla khan junta sipai te be na wangin twal chung ko somthuma tangin mi sing hi velan tlan sia tangai ni in current national union chuan atarlang current state Papuna chuan current National Liberation Army Brigade panga chuan junta motaku camp chu drone mangin anbeya thukan laknai na tarlan dan chuan camp hi anhalani Rakhai State mungto township chuan in rini khan AA chuan junta yanong min camp chu anla ani Russia media in ankomna junta roi to senior general min online chuan
kumsang ni som pariat atanga NLD sarkar enkol dan diklo wangin Myanmar economy tlak niama se thorim na wangin economy lama masona anele ta ni ina soye junta shwai tu senior general min online na chuan mun het lo ti lo choram chung mun sang sanga in thlanna nei ani tur thua soye sipai junta soidanin ranwul cho coloring agent police oil sabon le electronic siamna tan raw materials la lut tu te chuan import license andi langai to ani sarkar pai thlak ani nu hian ramdang investor tam takin ram an chhuah asana hei ba ka hian Myanmar puisa lutna atlaniama hei wang hian economy pone setakin atlaniama ni rampuma chiang takin alanga amai ro chu junta hruai to min online chuan zalo takin raware lai khan economy in masona nei tamjok ni in asoye rule putara air force 1 mumangkha tuanga chak chuak Myanmar rampuma buaina na men lo anto lain Burma sipai lal rule putara min online na chuan US president tena an chuan na chin Air Force 1 ti ming pu thlo na chuan chakin alo man hle hlia he amang an thlak na lai tak choni Union of Myanmar ram president ni chak na hrichhia in athwa ka alu laklo to si a chuan bi ka ta na ruwa man fokar 70 jet pani inang chia chu Netherlands ram KLM Royal Dutch Airline Company tangin alea chu thlona chuan chu ni pi do military air base headquarters a apu chuan hun ngakin ading wangwang ring thina ni chu fokar jet pani chu very important person VVIP tan choni athia hei ama tan liao a chuan turati bok atel lo chuan anupui taknyal point a chuang chin ei turani lo ati bok chu thlona a chuan chu ni pi do military air base headquarters satangin senior general min online hian ram chung rampona azin changin a hol chuak thina rampon hanti lema Russia rambak chu jin puina na manglawani ram chunga twal chung in dona wangin mi puiten eile bar resel na lamle zirna tha po nei theilovin sumle pailama na men lovin har sanan to lain a chuana bik liao VVIP thlona pani anei hi alung chhia thlak le ni kumtin he thlona en kolna senso annual maintenance charge US dollar nuai nga sing khat ani anlati ta deu le ngal chu aya makjok chu VVIP thlona pani kolring chung si in atha changdol tu senior vice general suina taknyal poin chu thlona chu a chuana la phal chuang lawa ATR type thlona pangai mangin ave wak ta thina ni senior general min online hian Air Force 1 ti ming ang nei thlona chuan a chak he lain chutiang ming chu a thlona hian a put theilo na chanero chu president ani lo miaw wang ani ti chu in chiang wiawang Air Force 1 suang to na mumang hi zantin alamang phanringa in thlanpui bua sei thwaya Burma ram lalberni na president ani chawin Burma Air Force 1 tak chu achuang theidon ani tonari chuan thunei na chu lui to chief of defense staff min online na ani wangin achuan thinna fokar jet hi Air Force 1 alani theilowa Air Force 002 le Air Force 003 ti sakmai achak umzokani he thlona pani khaltu pilot te chu wing commander win ale wing commander ongko ko te anne US president hian Air Force 1 a chuanga an vice president chuan Air Force 2 a chuang thina ni areng thuin kan hluilon ta kumsang ni Pariat Myanmar Union Constitution in laldan in dota zia dana chuan Myanmar ram sipai commander in chief chu Pariat na chawni a tun ma tangin senior general min online hian ani na hi laldan in dot na vice president emo ain titlat thina ni makati deu mai chu mi puin an pek chhia tling khoma tanga poisa an nei budget atangin atan liao jet pani alei hian NLD sarkar rai to do Aung San Suu Kyi le president U Win Mint aten khwarel chiadna alo thlen huna mi puite tran puina na atana man turtia civil aviation tan helicopter pakhat an lei chu thunei na an mangswal ti in thubuai siamin jela akhung he ni mani mitaliang le khan chukmulawin mi mite khan mu the hi rule putara zia reng ani Myanmar Air Force te hian helicopter chu an kol chewa NLD sarkar ho tu ten an mandu changa chuan lam fasha te manga man an phal lo tak fawa chuan civilian ho man tur helicopter an lei chu an ngai thei thlot lo ani tlang nuama kanidari min shildan chuan VVIP thlona hi athar lak brand new emo in lo ti ve ngotange mi man nu to hlekani ti hi ke chuan ka oi make
mandawa India rama anle tuinhuai longpil wangwang po kha second hand anti kha ka she thoi ni to na ka soi zong zong hi rule tha te chuan an huat puile hle ang chu khati zong kha ton chu mata na kanon ti chwale thei te chu ni e